Yes, reka tubasuhuze kandi tubifurize kugira ibihe byiza, twizere ko aho muri hose mukomeje kugenda mumererwa neza. Birumvikana ni ku Ibendera TV, nitwa na Christine Rushwa. Nk'uko bisanzwe turaje rero mu nkuru zitandukanye tugiye kugenda tubagezaho, twizere ko ziri bugende zibashimisha. Turababwira ko amakuru atandukanye mu mujyi wa Kigali haravugwa ko uwaregwaga kwica umwana yibyariye yabanje kubyegeka ku mugabo we, gusa ariko byaje kurangira abitanzeho umucyo. Iyi ni inkuru tugiye kuza turebera hamwe. Turababwira kandi ko ku Muhima naho ni mu mujyi wa Kigali, umugabo w'imyaka 45 yasanzwe mu mugozi wa supanete yapfuye. Turababwira kandi ko mu gihugu cya Uganda havugwa inkuru aho Uganda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bateganya gutangira gukorana imyitozo ya gisirikare. Ngizi inkuru tugiye kubagezaho, tugiye kuza mu kanya tuzirambura, ariko gato munyemerere mbanze mfate umwanya mbashimire. Ndabashimira cyane mwe mubana natwe mu nkuru n'ibiganiro bitandukanye tubategurira hano ku Ibendera tukanabagezaho. Twizera ko bigenda bibashimisha, ibiganiro tubategurira ndetse n'inkuru zigenda zibashimisha. Ni nako kandi ku rundi ruhande nshimira mwe mwakoze subscribe kuri channel yacu, ngenda mbabwira ngo Imana ibahe umugisha. Ni nako kandi ku rundi ruhande nkomeza kugenda nibutsa mwe mutarakora subscribe kuri channel yacu kuyikora, kugira ngo izi nkuru n'ibiganiro tubategurira tukanabagezaho dukomeze kugenda tuzisangira aho muri hose. Ni ku Ibendera TV rero, nitwa na Christine Rushwa, ikaze. Ikaze nanone mu nkuru n'ibiganiro hano ku Ibendera TV. Uyu munsi tugiye gusangira cyangwa se tugiye kurebera hamwe izi nkuru zitandukanye twabanyuriyemo. Reka rero tuzinjiremo ku buryo burambuye. Turababwira ko umugore wo mu murenge wa Masaka ni mu karere ka Kicukiro, uyu mugore uregwa kwica umwana we w'umwaka umwe n'igice, wari wabanje kuvuga ko nyakwigendera yishwe na se. Ni ukuvuga umugore w'uyu mugabo uregwa yaje kuva ku izima agera aho yemera icyaha, navuga uko yihekuye. Ni ibintu bibabaje kandi biteye agahinda. Uyu mugore wamaze kuregerwa ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Gasabo, bukaba bwakiriye dosiye ye muri iki cyumweru tariki ya 29 Ukwakira muri uyu mwaka w'2024. Uyu mugore akaba atuye mu mudugudu wa Ambabe mu kagari ka Ambabe, ni mu murenge wa Masaka, ni mu karere ka Kicukiro. Ni mu gihe icyaha uyu mugore akurikiranweho cyakozwe tariki ya 20 Ukwakira muri uyu mwaka w'2024, aho ubushinjacyaha buvuga ko uregwa amaze kwica umwana we yamuryamishije mu buriri yararagaho. Ubushinjacyaha bugira buti yabanje kuvuga ko umugabo we ari we wishe uwo mwana amukubise ku gikuta, ariko nyuma aza kwemera ko ari we wamwishe amunize.
ubushinjacyaha buvuga ko uregwa avuga ko intandaro y'urupfu rw'uyu mwana ari amakimbirane yo mu muryango kuko yabikoze agira ngo ababaze umugabo we. Nyuma y'uko dosiye y'uregwa iregewe ubushinjacyaha biteganyijwe ko uzayiregera urukiko rwisumbuye rwa Gasabo kugira ngo aburanishwe ku cyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake. Icyaha cy'ubwicanyi uyu mugore akurikiranweho n'ikimuhama azahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu hashingiwe ku ngingo y'107 itegeko nimero 68 akarongo kaberamye 2018 yo kuwa 30 z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange nk'uko ryavuguruwe kugeza ubu ngubu. Iri tegeko rero rikaba rivuga ko ukoze icyaha cyo kwicana abikoze abigambiriye ku bushake ahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Turababwira kandi ko ku Muhima ni mu mujyi wa Kigali umugabo w'imyaka 45 yasanzwe mu mugozi wa supanete yapfuye. Ni inkuru ibabaje kandi iteye agahinda, aho abantu benshi bakomeje kugenda bababazwa n'urupfu rw'uyu nyakwigendera. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki 31 Ukwakira muri uyu mwaka w'2024 nibwo abaturage batuye mu mudugudu w'Ikaze mu kagari ka Kabeza mu murenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali batunguwe no gusanga umugabo w'imyaka 45 umanitse mu mugozi wa supanete yapfuye, bikaba bikekwa ko yiyahuye. Amakuru yamenyekanye nyuma y'uko biturutse ku mugore wa nyakwigendera ubwo yaravuye kurwaza nyirabukwe, noneho ageze mu rugo aza gutungurwa no gusanga umugabo we amanitse mu mugozi wa supanete yapfuye, ahita ahuruza abaturanyi. Bamwe mu baturage barimo abaturanyi ba nyakwigendera batangarije BTN dukesha iyi nkuru ko uyu nyakwigendera ashobora kuba yiyahuye kubera amakimbirane yari amaze igihe afitanye n'umugore bashakanye witwa Abayo Ernestine w'imyaka 43. Abaturage bagira bati turakeka ko ashobora kuba yiyahuye bitewe n'amakimbirane yari amazemo iminsi n'umugore we bashakanye, n'agahinda gashobora kuba kabimuteye. Abaturage nibo batangaje aya amakuru, gusa ku rundi ruhande hakaba hari abavuga ko uyu nyakwigendera atarashobotse bitewe n'ingeso zimwe na zimwe yari yaradukanye zirimo ubusinzi bukabije.
umunyamakuru wa BTN ubwo yavaga muri aka gace kagaragayemo uyu murambo wa nyakwigendera. Inzego z'umutekano zirimo polisi zari zigitegereje imodoka itwara umurambo wa nyakwigendera. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Werarse Gahonzire waboneyeho kwihanganisha umuryango wa nyakwigendera ku murongo wa telefone avuze ko amakuru y'urupfu rwa nyakwigendera abayamenye ndetse ko hatangiye iperereza ku rupfu rwa nyakwigendera. Ahangaha yagize ati nibyo koko amakuru twayamenye nyuma y'uko abaturage batubwiye ko hari umuntu ugaragaye yapfuye. Ntituramenya icyihishe inyuma y'urupfu rwa nyakwigendera, gusa ubwo byose bizamenyekana nyuma y'iperereza ryahise ritangira. CIP Gahonzire yashimiye cyane abaturage batanze amakuru, asaba gukomeza kuyatanga kandi bakayatangira ku gihe. Turababwira kandi ko mu gihugu cya Uganda hari kuvugwa inkuru ivuga ko igihugu cya Uganda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biteganya gutangira gukorana imyitozo ya gisirikare. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yasabye ko habaho imyitozo ya gisirikare ihuriweho hagati y'ingabo za Uganda n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi gahunda yaganiriweho mu nama yabaye kuri wa kane tariki 31 Ukwakira mu mwaka w'2024 hagati y'umugaba mukuru wa FARDC Generali Christian Twikiwewe Songesa n'umugaba mukuru wa UPDF ni ukuvuga ingabo z'igihugu cya Uganda. Ikaba ije ikurikira intambwe ishimishije imaze guterwa muri operasiyo Shuja ihuriweho n'impande zombi yo kurwanya iterabwoba n'inyeshyamba za ADF mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biteganyijwe ko amahugurwa ahuriweho yasabwe azabera mu ishuri ry'imyitozo y'imirwanire yo mu misozi ya Uganda, akaba agamije guhuza ubumenyi no koroshya ubufatanye nta nkomyi nk'uko iyi nkuru dukesha Chimpo Report ibivuga. Generali Muhoozi Kainerugaba yagize ati nk'uko twabiganiriye i Kasindi, turashaka gutangira imyitozo ihuriweho vuba bishoboka. Generali Muhoozi yavuze ko kuva operasiyo Shuja yatangira ingabo zifatanyije zagaruye umutekano mu turere twinshi, bigatuma abantu ibihumbi basubira mu ngo bava mu nkambi bavanwe mu byabo. Aha Generali Muhoozi yakomeje agira ati amashuri yongeye gufungura, imirima ubusitani byaragaruwe kandi ibikorwa by'ubukungu byarasubukuwe.
Muhozi yagize ati ibyo tumaze kugeraho byerekana akamaro k'ubufatanye bwacu kandi twiyemeje guharanira amahoro. Yagaragaje akamaro ko gukomeza ubufatanye mu gukemura ibibazo by'umutekano bihuriweho no kugera ku ntego z'ubukungu. Generali Muhozi ku biganiro biherutse kuba ku wa gatatu hagati ya Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yabikomojeho avuga ko ibi biganiro byashimangiye ubwitange bw'ibihugu byombi mu mahoro n'umutekano mu karere. Ngayo nguko ngizo inkuru twari twabateguriye hano ku Ibendera TV. Twizera ko zikomeza kugenda zibashimisha kandi zikabanogera. Mbibutsa mwe mudukurikira umunsi n'umunsi mukaba mutarakoze cyangwa mutarakora subscribe kuri channel yacu, kuyikora kugira ngo dukomeze kugenda adusangira inkuru zitandukanye tubategurira tukanabagezaho. Tuganye ku musozo w'izi nkuru z'uyu munsi rero, ndabashimiye cyane mwe mukomeza kugenda mubana natwe. Nitwa na Cretine Rushwa, mwirirweho kugira amahoro n'amahirwe, Imana iba arinde.